I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm Время за полаза. dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met a name. Her she looks perfect. I don't deserve it. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. I think I wanna marry you. Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can
Snimati je neko zaključ. Ti leži, ja ću da radim. Evo, vrtu su to. Onaj moram cijela reći da Daj zavisi. Znači, danas ne je Cijeno, što kažeš da ne znam, vas trečite za rim, sve. Šta se ti petljaš? Da pusti mene, ja ovdje. Moja sestra udaj. Ajde. Ču, nisam znao. Ja znam da je. Maša. Bit će pravi, no. Znači, dalje. A sam ja. Nije tvoj brat. Nije. Ovo moj brat i ovo moj brat. Ona dvojica. A možda su u školu, dolazili. na dubi, jes. Ramče, maj možda sam teško. A dobro je ona kafana radna. Ja. A to je isto, koji će se u noć radna. Ti sam za hrasta, jel? Nisam, ja sam dovedio na školu autodijelu, pa gore je 150 metara. Tam čijek Dučić. Gore iznad mene je 150 metara u krug. Ja sam dobro. Gdje je to kules? Ja nisam udata. Ja sam nisam u kogu muža. Jesam. Dobro, nije to čak samo izmi populaciju. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes?
Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. I see my future in life. Dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. And I saw you in that dress, looking so beautiful. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know
finalu sama žene i finalu sama. Ja sam rodila ovdje pod dana i hoću da budem ovdje. I ovu ljepotu. Ja da neću studirati, neću biti samo čovjek. Pa ne vjerujte meni otjerati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فمن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم لك إعراض وجه الله وشرعكم لك سبق المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم nego čast poveću Asaba i sve one koji njih sjede u dobru do sudnjih dana. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kako se lijepi povodom blaga, povodom danas u Allahu kući, da se poklopim brak, po šarijatskim propisima, braku, između žena i partnera. Brak po šarijatu se definiše kao ženidbeni ugovor zaključen između muslimana i muslimanke i njihovom slobodnom voljom gdje oni ističu pravo i obavezu na ostatak svoga života nastavljaju bračnu zajednicu. Da bi ovaj ugovor po propisima šarijata bio validan, da bi punovažan, moraju se ispuniti određeni uvjeti, odnosno sve eventualne smetnje koje mogu biti zabrane braka, a tek onda pristupiti samom činu vjenčanja. Zato je propisano da prilikom sklapanja braka po šarijatskim propisima pored mladenaca moraju biti prisutni i šahidi ili svjedoci koji će posvjedočiti da nema smetnji, da će se stekli uslovi i da se može zaključiti brak po šarijatskim propisima. Za ovo vjenčanje između Sulejmana i Adile kao šahidi su Adimović, Eris, Zjeris. Hoćeš? Dobar. Ja sam na svoju
Borčak, ali više ima. Sigurno. I Buljak Samira. Sam. Pardon. Kako ste rekli? Dakle, znate što možda pitaš šajde. Dakle, šajde, ove prve akcije i šajde, kako će biti u svijetu, dogovorit se. Da ste bili 33, ali da ću svi svako ovog mene radilo, da to treba da bi Možemo se skočiti. ne možete se šajde. Ti kada prestaš, kako skakati? Što se prestaš? Ona će pomoći Borčak. 33, znači ti islamska šajda. Imamo 6 islamskih, 5 islamskih, 4 abdeska, 4 gusulska, 3 tejemumska, imamo 12 namazska. Teško se šta mogu biti svijete, slavne pravne došle, vlada, ne smiju biti krvnost. Ne smije biti svojstva ponijeku, znate što je svojstva ponijeku, kako je najkrati dvoje djece, i smrt sam postavljaju brat sestra ponijeku, ne mogu nikada zbog bražna reći. Ne smije biti svojstva podaznost, ovo se odnosi na one koji čuvaju rad, drugi veći lih put, da ne pita nas svoje. Između Sulejmana i Adne ima li svojstva pokrili, ponijeku ili raznost. Čisto se do 9 uvijek. 12. Drugi uvjet je mehar. Mehar znači da mehar o kojem mi govorimo jeste obavezni vječani dar koji se mora dogovoriti i zapisati prije samog čina rješanja, a kada se steknu uslovi može doći do realizacije ovoga mehara. Ovo je se garancija za mladu, za ženu, sa reći da u slučaju nekih neplaniranih situacija, jer nekih planirama ovo uređuje da u slučaju takvih situacija mlada ne bude repetira sama sebi, da se izvjesno vrijeme iz ove institucije mehara može snaći. Nije određena godina sa mehara, on može biti u zlatu, može biti u novcu ili nekretninama. Zavisno kako se dalje se govore, ali je pravilo da mlada kaže koliki mehara želi, može da se recimo. Šta bi se euro? Treći uvjet je prije samo ulaz u braću lijesta na nadjeci obnove svojima. Da čista obnove mana uđu godinu zajednicu kada se odgleda porodice. Lijepo je uvijek na dinara, posebno je to lijepo učiniti da ne dosim ovakvu važnu i značajnu odgoju u životu kao što je zasnivanje porodice. Ja praktikujem jako izgovara, na doženje glada jasno i glasno samo ponavljaju, ali je lijepo da učimo i svi prisutni iz dva razloga. Prvo da svi obnovi imani, ne znamo kada je ovo izašao iz znara, a drugo da olakšao mladec, sada ću učiti na svoji jezik za reći, a mi neće jezik za reći, hoće mi pomoći. Ametu billahi, وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال يقول سورة في سامة sad protokol naloži da je transmizijom komunikata, da je transmizijom potpuno su oni svjedoci, budući da ovaj kviri, to je to. Kada se žena ranjuti, jara i vježi. To je da, vidit ćeš.
Kad su sve veliki pobjeg, uzmi 3 javnosti, malo ti jedan. Jer tada ćeš željeti, ne možeš šati, dao da druga šati. Ne možeš ti govori, da vraća. Što te šati je što te vraća. Ti uzmi javnosti, kad dobiješ 3 javnosti, znači što se smirio. Mada da si pobio 3 javnosti, ja mogu. I pjevore, i ježan javnosti. Da je jedan. Kaže, kako se ubije svoju ruku, a ti vlaš. Ako vidiš da ovaj se reći kod neće, ali ako se slučajno ne daj, dođeš u žurna, počne ga pozva na oči i ti jedno nećeš. Zakon je pomoć. I uzmi 4 javnosti. Zato što su žene nevjernije, osjećajnije, emotivnije, teže prihvatanje neke stvari, teže dolazite neke stvari Bogi i tako bilo stvari. Vježnije, osjećajnije. Kad uzmiješ 4 javnosti, Adna, ti jedan kad tvoje vode ljudi su ostali, nekako. Neko priča ljudi, što god. Nekako. Lodi, kršiš, ti samo držiš vodu ljudi. Ovdje kada ova da se šuti, ti to daj što je šta. Tako se čuva, bravo. Onda me sada što ne vidi oca je, Amin, majke, je sada. Nada, znali, ugleda. Dođe, bismillah, ja, Žiga Sulejman, sin Amira Kusade, Budi brak, Buja Ane, i od ovog trenutka, u smislu šerijatskih propisa, priznaje je svojom zakonitom Pitanje još, budiš ti braka? Budiš braka? Vlada, bismillah, ja, buja, Ana, čiji zavi, ubere, prihvatam ponuđeni brak, Žigo Sulejmana i od ovog trenutka, u smislu šerijatskih propisa, priznajem da svojim zakonom jer prihvatam ponuđeni brak Sulejmana, jer prihvatam ponuđeni brak Božeg. I ja što je glavno se završio sam prihvatam, da bi hoćemo Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je hvala uzvišenom Allahu dželešanu koji je rekao u Svesnom Kur'anu: "Neka je vaše noći i neka udate."
Neka je Allahova milost i spas na Muhammeda i selam koji je kazao zakon ne dužite stupanje u brak, obavljajte vjenčanje i sklapajte braka. Dragi Allah, mi smo obavili vjerske i čini šerijatsko vjenčanje. Vjenčali smo mladenci Sulejmana i Jadku koji su stupili u bračni život. Ja radim molimo te, učini ovaj brak sretnim, blagoslovljenim i podari bračni ljubave bez slogu i ljubav, a da dozvolite da među napred svađe i neslobika u ljubnje i vjersku dodigavanje. Milostivi Allah, molimo te uspostaviti među nas zlat, kao što su uspostavili među Adama, ali i selam i Hadara, Allah, Muhammeda, ali i selam i Hadidja, Allah, i Alija, Allah, i Fatima, Allah, ja, podari čistu djecu, duh život i obzir. Gospodara, molimo da budu uz nas, ne protiv nas, a ove braće, drugove i Arabi, učinite da budu vjernici, čestiti muslimani, da budu od onih za koje je stil Kur'an kazao, estedžila, la halkun alihim, velakun jahzenu, za njih nema straha i neće zlodaka. Ja uslušaj ovu dobu i obasi nas svojom milošću i svojom dobrotom, tako ti tvoje neizmjene milosti, tako ti tvoje veličine, navati o Gospodaru svih silova. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قول الله تعالى الفاتحة. الله أكبر الله أكبر لا još jednom pomoći na Allaha Đelešanu da vam pomoći cijelog života bude pomoći, da vam podari život lijepo zdravlje, a i u porod, i što naša narod kaže da vas se djelice bude. Uzeo si sve, vaši sini, delovi, spominja se sve, i nije mi žao, da mi pre, sada se ne snese. Ajde još malo. Sačekaj da ti pobaci fotku tako, znači mora. Ja moram. Oj, što me zemlja, jeste sebi muče. Dobar. Bjeleće kose. Hoću da mi kupiš, da me naziš, da me ljubiš, samo ništa neće da te boli, i tvoja će mama da me voli, i sve kuće skupa.
se za gospodina Stipinu. Vi ste Stipini. Izvolite. Dobro, prije svega ja vas sad jedno pozdravljam, znači još jedno velike pozdravljam za naše mladence i sve. Poštovane dame i gospodo, danas mi je zaista pripala prijatna dužnost da u svojstvu matičara općine Novi Grad Sarajevo obavim svečanični sklapanje braka ovdje prisutnih uročnih bračnih partnera, gospođice Bujak Adne i gospodina Žigo Sulejmana. Gržan aplauz za naše matice. Naravno, ovom svečanom činu prisustvuju i vaši cijenjeni svjedoci, čija je zakonska obaveza da se odmah pojedinačno izjasnite da li postoji zakonski smjer i zabrane za sklapanje ovoga braka. Hvala lijepo svjedocima, dakle možemo konstatovati da nema zakonski smjer. Dragi mladenci, na temelju vaše prijave o namjeri sklapanja braka te vaših izjava i priloženih dokumenta utvrđeno je da su ispunjeni svi zakoni propisani uslovi za postojanje i punovažnost vašeg braka. Naravno, moja obaveza kao matičara jeste da vas upoznam sa značenjem braka, o pravima i dužnostima koje iz njega proističu te pitanja koja se tiču imovinskih odnosa bračnih partnera, a koja su pokužene sa odredbama porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga zamolit ću mladence i svjedoke da ustane. Dakle, ukratko, brak je zakon uređena zajednica života žene i muškarca. Bračni partneri ravnopravni su dužni su jedan za drugome biti vjerni, uzajamno se poštovati i pomagati. Sporazumno određujete mjesto stanovanja, sporazumno i ravnopravno odlučujete o rađanju i podizanju djece, o uređenju međusobnih odnosa te obavljanju poslova u bračnoj, odnosno porodičnoj zajednici. Što se tiče imovine, bračni partneri mogu imati bračnu stečevinu i posebnu imovinu. Bračnu stečevinu čini imovina i prihodi iz te imovine koju su bračni partneri stekli za vrijeme trajanja bračne zajednice. Ukoliko niste drugačije ugovorili, jednaki ste djelovni suvlasnici u tako stečenoj imovini. Što znači da budući bračni partneri mogu bračnom ugovorom upisati svoje odnose vezane za bračnu stečevinu. I na kraju, imovina koju bračni partner ima u trenutku sklapanja braka ostaje njegova posebna imovina. Dakle, Adna i Sulejmana, to su ukratko bile najvažnije odredbe porodičnog zakona koja regulišu pitanje braka i bračnih odnosa. Naravno sad prelazimo na ovaj svečani dio gdje se traži saglasnost vaših volja za sklapanje ovoga braka. Pa ću zamoliti vas, gospođice Adna, da se izjasnite. Da li svojom slobodnom voljom pristajete da sklopite brak sa gospodinom Sulejmanom? Da. Vi Sulejmane svojom slobodnom voljom pristajete da sklopite brak sa gospođicom Adnom? Razmisli. Da. Vi ste se opredijeli za prezimenu sklapanja braka. Adna, vi ste odlučili da svom prezimenu dodate preznicu prosvjetne bračnice. Obzirom da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi općine Novi Grad Sarajevo, proglašavam sklopljeni brak između Žigo Sulejmana i Bujak Žigo Adne. Mladice, čestitam, želim vam puno sreće za Pjesmom da te
Sa željenjem konstatujemo da ste džaba ustali, zato što već nanijetio koga će zavaliti. Neko je zavaljen od vas, ne znam, sad će nam on saoštiti sretnog dobitnika, pardon. Pitanje perspektive, a? Kažem ovako, ja imam jednu bađu, samo je njemu tajno. Ja koliko vidim, svi su sretniji nego Bađa. Svi su sretniji od Bađe. Imaš gaće skidati, imaš još šta ovdje. A, kravata samo još. Imaš još kao cipelu, šta ćeš? Ali sad ti nagovorim. Hajmo vamo, sad ide po slučajnom uzorku. Šafru. Joj, Dajđa, ti poželio ti, Dajđa, iz njena vojničke supe stav tu. Kupit će te mlada ko mraza šlama. Hajde, priča, lako ide, tak šta? Da se opet rodi, unapred pisao, kome ideš, koga svojoj kući vodiš, da mi promenio ništa, jer ti ne bi bila ista, pa ja te tako hoću opet da se rodi, pa kaže, prvi korak svoj poklonio bi tebi. U životu jednu želju ima, da očeka, da oženi sina, da oženi sina, da očeka, da oženi sina, da oženi sina. Kad su lako raspoloženi, nastavi jednom kolce za raju. I častimo, ajde!
naći, to sam ja, a za svaki slučaj već ide lancima. Ženicu se ja, noće i noći, 300 satova. Neki ja sam i barama ja, a posljednji muž i čuvac sada. Neki ja sam i barama ja, a posljednji muž i čuvac sada. Želim se, stare ću cure, rastirati sve. Jedni do sada što sam ja, a za svaki slučaj režite me lancima. Šote moji šote, svirajte mi, a slavenu ilu šotu zaigramo svi. Šote moji šote, svirajte mi, a slavenu ilu šotu zaigramo svi. Sela česna, voda kao le, šaje se linije, djevojaka kare, šaje se linije, sve će dokati, a ja čekam dušo, da mi dođeš ti. Šaje se linije, ne pucaj našto, da mi dođeš ti. Ajde! Shake it, tight, cijelu noć, a ide u ruke, hajmo na noć. Ide moji šote, dok je svaneta, a ide u ruke, hajmo na noć. Ide moji šote, dok je svaneta, a sada specijalno za nas. A sestra prijateljica, ne znam više kako da nazovem, koja je došla Švedski malo na odmori, a gleda je od Čelog Gira. Tako da došla, ako može aplauz, kad sedim u strancu, ko ima slijebo, pa preuzima štafetu. Hvala lijepo. Može, hajde mogi dan dva, nastavljamo. I da ne znam da se tu, ja bi crni u snu, ko sam pozorio. Da mi oči veću, i da ne znam da se tu, ja bi crni u snu, ko sam pozorio. Hajde moji daj dva, ljubav i daj dva, hoćeš ti mene, ne i od mene. Hajde moji daj dva, ljubav i daj dva, hoćeš ti mene. Žene,
moja danima, pogotovo noćima, da si moja danima, Emina, da si moja danima, sjedi samo meni, pamet mi okreni, moja dobra bilo, sjedi mi u krilo, sjedi samo, pamet mi okreni.
Pa ima neki rezultat. 1-1. 1-1. 0-0. A ne znam otkud ti nije spavaš, radiš od Arsa. Smijel se lagati u ovoj igri, izgleda ti skočio odavno. Ko više voli da jede? Ovo je konsenzus. Ko uvijek kasnije? Istina. Ko će da peva? Pošteno? Ko brže vozi? Zavisi ko vozi, naravno. Ne smijem ja pred šefom. Čija je zadnja? Zašto sam iznenađen? Pa sam očekivao da će on biti štiklu. Njegova je zadnja, ta draga. Pusti ti to. Ja imam ovdje ti to, ti sebe pita. Ko je više ljubomora? Super ste. Vidite da se slaže. Treba nas prije vječanja ova kviz napraviti. Ko je veći namčor? Namčor. Dobro je bilo dalje. Ko je svađavca? Dobro, ajde. Ajmo sad, treba nagrad. Konačno. Ko zna bolje pravopis. Ti ne znaš ovo da sam pisao. Za tebe znam kada znaš. Super. Kaže, je od pravilnije može od more na mene jedno i drugo. Ko je uvijek u pravu? Interesantno. Baš se čudi odgovor. Ko bolje vozi? Ko će da usisava? Pa nije bilo to već. Ova tema, bila tema je. Ko će da usisava? Javnosti odgovor ovdje ne mora brzo usivaš. Ima stara priča. Žena sjedi ovako u komšiluku, ovako malo digresija. I sad dim iz kuće dolazi žena, čovjek sjedi i mlijeko kiplo gori, znamo kako to ide. Kaže ona što nisi skinuo, kad nisam debil, kad sada sam ga skinuo ga čita život. Tako ti či prvi put ustaš tu klika. Ko mrzi cigare? Da. Ona što ne puši. Ko će platiti? Ko je srednji? Ko je srednji? Super, to je to. Ko pravi prvu jutarnju kafu? Ne pije kafu. Ovo ti je strašno pitanje. Sad se vam dođe negana žetovat. Ko pravi bolju pitu? Znao sam da će se žetovat. Ništa. Nakon svega ovoga što sam ja vas pitao, odgovore ćete dobiti, ima vamo, snima se. Super. Ko će sutra da plaće? Dobro. Jako pucak, punče s tobom ide. Oženje sam kod pucak. Idemo aplauz, molim vas, Stjefan!
slatko imamo molbu. Kad se ono budete gađali, to ostavite i nama malo. Že se mi use, još 3 ruke, čeka rezultat, sad će nam ostati ovdje.